Umjaho uhlukaniswe amabanga amathathu okungu-52, 21 no-10 kilometers. Ungithokozile ukuthi sithole usuku olukhethiwe laba abaphethe ezemjaho baseNingizimu Afrika bakwaZulu-Natal bevumelana ukuthi imarathon yethu ingeyokugcina kuwo wonke azobe ehlelela ungenela i-Congress Marathon noma sibizwa ngeHollywood le phakathi kweTheku noMgundlovu. Thina-ke njengoba simhla ka-27 April bonke abahlulekile ukungenelela la amanye ama-marathon noma bekade bengenile bahluleka kodwa bazothola ithuba lokuba bangene lapha kuthina ekugcineni. I-Prince Mangosuthu Ultramarathon kulokhu iyenyukela njengoba izosuka eNquthu iyophelela eDandi. Esikwethembayo ngokuqala kwale marathon ukuthi njengoba sishilo ukuthi okokuqala idevelopa indawo yona le yase-Enquthu Dandi, but mangabe njengoba isinobekile manje yazi yaphuma ngisho eSouth Africa yaphumela ngaphandle, lokho kufanele sikukhuthaze. I-Prince Mangosuthu Ultramarathon izobanjwa ngosuku lenkululeko okungumhla ka-27 kuMbasa. Ozodla umhlanganiso uzokhalimuke nemali engu-150,000 wamarandi. Umjaho wanyakenya wanqotshwa nguLekgotla Polinyane waseLesotho kwabesilisa, kwathi kwabesifazane kwanqoba uHelmet Morik waseKenya.